mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pache lulwalong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palugpisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungob isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kekang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilub at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap posture. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnanding anggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Talakad tapo para king orasyon. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisawt ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pangako ng sa Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangasubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masasyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat karing kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ampon updated a detalye, din kaya katamong seat number, pakapaskil la king lalam daring kaya katamong luklukan. Mayap ayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni, batayang samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapu ding makatuki. Paraking kapasalamatan dari William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Nelia Santos and family, Agnes Yumaico, Kimberly Pozon, Kelly Evaristo, Francisco Yalong, Victorio Yalong, Edita Yalong, Mr. and Mrs. Nilo Macabodbod and family, Jewel Buen, Florendo Buen, Kenneth Baltazar. Para king Aldo anibersaryo ng karelang kebaitan, lalong-lalo na kari Jefferson Santos, Fred Villanueva, Sonia Villanueva, Mark Villanueva, Jenny V. Tapang.
Para king physical ang pong spiritual pamipasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apong Pio and Demang Auring Between and Family. Para king kapaldanan pamikatawan ang pong spiritual ng Carlos Galvan, Francis de Guzman, Lucia Maneje. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banal na Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laos and family, Vicky Manalili, Jelen Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemaline Gueco, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Mr. and Mrs. Brian De Mata, Jennifer Santos, Debbie Ann Santos, Reggie Santos, Aaron Dizon. Para king malalagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Cuyeno OCD, Cel Timbol, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Delia Viray, Annette Felicita, Amelia Villanueva. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Most Reverend Oscar Cruz Didi, Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Monsignor Francisco Lansang, Monsignor Rustico Cuevas, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Father Herwin Bulaon, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Jose Joaquina Between, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josefina Tolentino, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer June Tiatco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Federico, Cecilia, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Pablo Umandal, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Seferina Meneses, Francisco Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Eloy Antonio, Buenaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Rufino Boyson Santos, Eusebio Bautista, Victorina Bautista, Honorio Navarro, Christy Barcelona, Francisca, Jeremias Between, Conrad, Adelaida Constantino, Rudy, Maria Fe Concepcion, Rodolfo Balahadja, Roger Balahadya, Nanette Pareja, Victorino Malyari, Ruben Malyari, Bernardino Ronquillo, Doming Panlilio, Marina Nuki, Alan David, Crisanto David, Carlos David Jr., Evaristo Villapanya, Maria Villapanya, Adelaida David, Leonardo de Leon, Virgilio de Leon, Rosendo Alvarado, Jesus Villapanya, Lolita Ibanez, Florentina Flores, Francisco de Leon, Florentina de Leon, Ernesto de Leon, Eduardo Aizon Sr., Rosenda Aizon, Pablo Aizon, Alejandro Aizon, Julieta Aizon, Mario, Jesus Aizon, Leticia Vitug, Menen Vitug, Maria Luisa Gueco, Ethel Marie de Ocampo, Dr. Antoinette Chotoyco, Ruby Lita Sison, Camilo Canco, Carmelo Tarzan Lazatin,
Luis Gabriel Luigi Narciso, Marian Nang, Jacqueline Estacio, Fidela Manalili, Dr. Mario Muñoz, Reynaldo Garcia Sr., Leticia Garcia, Hermogenes Milar Chopaco, Luminoso Henson, Felipa Henson. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. At syuta na pungeni king ika-27 Domingo ning karaniwan a panahon. Ing magmisa tamo po Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ilagyan ay paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Banal Espiritu, manatiliya kaya kayangan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, ing Diyos, ginising nakatamo, ang bawat gising ay isang blessing. Anyapin po tiyuta keti, uling inaus na katamo ning Diyos, para makirandam kaya karing kayang banal ay amano. Uling ding amano na ning Diyos, babielang bie alananga, karetang makirandam at tutupad kareti. Nya pasalamatan tayo po yung Diyos, king bie abinye na kaya katamo, at antimurin karing talento, ganaganang atsukya katamu, menibatangan king Diyos. Nanuman po yung atsukya katamu, pigkatiwala na mo po yan. Pigkatiwala na mo po yan. Nya po kaya katamu yan. Tatanging panahon, manyawad siya pong manyawad siyang accounting. Manyawad siyang accounting ng Diyos, king nanuman pigkatiwala na kaya katamu.
Ban kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyan taming kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, pikatiwala mi kaya kami iting yatu anting metong amalagong ubasan. Pepaimburisan miya, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, pikatiwala mo keng kaparaming tao, ban ingatan mipnong lugod, maralas keng meging alang masabal karela, Gino Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pigkatiwala mo kaya kami ingkekeng kasalbantayanan, anting meto nga tanaman na sukat ming gambulan, timot ing meging masabal mi kaniti, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng tuto pakaluluwa na katamu, at king patawad na rin kasalanan tamo, idala na katas sa king Bie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kukutang mungeni kaya kami, balayan ko nanupayng sukat kong depatan para kaya kayo. Pakibatan niyo ko, ituro at sopan mo kaming makibat king kabilugan ming pangataw king aldoldo mong pamamatawad at pamibabata. Karing pibandyaning biyedela ng Yesus kaya kami, kingagyag ning banal Espiritu, ban maging metong keng balen, amamunga karing bungang manatili,
adalami sana karing sablaing katuliran, adinina ng biyening lugod, mabiyasa kaya sanang makirakyan timo, ing daraptan mo kaya kami, itiyadgon mi kaya ka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pabustan mong pagkantake ing kanakong pakamalan, meto nga dalit tungkol keya at king mulahan ng ubas. Ing kakong pakamalan at inyang mulan ubas king gabun na mataba, ning metong abundok bundukan. Serolana ing gabun at leko na laring batu, kay batenam na laring pe kamayap diling ubas. Mi talakadyang bantayan king kalibutanda, at kinulkulya para king ipapaslan karing ubas na. Penaya na lang lulot ding ubas na, dapot mas lamlangan alang kapara. Ngeni ingka kong pakamalan sa sabyana, ikayong memalenan ng Israel ay Jerusalem at Uda, atulan nyo ko at ingmulaan kong ubas, migkulang ko kaya king pamanese kaya. Bakit may mungayang mas lamayubas? Bakit elamayumong ubas? Ilako ko ring makapadurot ng tanam at lasakan ke ing bakod at pabustan ding animal ing kanande at pandamusakan. Pabustan kong dagol matas pakeya ing dikot at suksok. Eke linisan o gambulan man, dapot pabustan keng maputputya karing miyaya liwang suksok. Eko paintulot dugpa ing uran kaya. Ing Israel ya ing mulaan ng ubas ning ginung mayupaya. Ding ubas atenamla ila rin tao uda. Asaan na karela ing daptanda itang makatuliran, dapot ing tengalana pami pantayan. Asaan na karela ing dapat laking kayapan, dapot ing pepasarila kabaligtaran at tangis. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Israel yaing mulaan ubas ning Ginoo. Ing Israel yaing mulahan ubas ning Ginoo. Lilwal me Ehipto ing meto nga tanaman ubas. Tinabi mula ring dayuan king sarili rang labwad. At kayang tenam ing tanaman ubas. Miras la ring sangana king dayat malat at minanggala pa king ilog maragul. Ing Israel yaing mulahan ubas ning Ginoo. Bakit ngeni kayang lesak ing bakod na? Inya balang dinalan agtalande bunga ding babing dikot. Lulubandet pandamusakan at kakananda ring alawang animal ning kaparangan. Ing Israel yaing mulahan ubas ning Ginoo. O Diyos sa mayupayang tutu, baligdan mo ko sanang pasibayo, iba't banwang matas, lawan mo kami. May kakeni at iligtas meng tenam mong ubas, iligtas me ing tanaman, akekang tenam, iting ubas at tanaman, akekang pepalabong at pepasakitan.
Ing Israel yaing mulahan ubas ning Ginoo. Kanita kapilan man, enake magtaksil ke ka. Pagkalubanan mo kaming bayong be at puryanda kang miyabe-abe. O Ginoo, Diyos amayupaya, ibalik mo kami, lunusan mo kami, at mangaligtas kami. Ing Israel yaing mulahan ubas ning Ginoo. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karentao, Filipos. E kayo pa'y balisalug, nune kinsablayong pamanalangin, adwan nyo kin Diyos ingke kayong kailangan. At kin pamanyawad yu, yu kakalingwang pasalamat kaya. At ing kapayapan alalagpus king ayabot ning isip tao, pagkalob na sa kayo nin Diyos. Ing kapayapan ayan, ya impapanatili, king pangayagom yu puso, at kaisipan kang Kristo Jesus. Katatawlian kapatad ko, kapmuan yu lang parati ring isip yu, karetambage mangayap at marangal, dimbage tutu, matas, ustu, malinis, kalugod-lugod, at mitmong dangal. Tuparan nyo kimbiyeyo, itang apag-aralan nyo tinggap, indimdam yu at ikit kanako, at in Diyos ababye kapayapan, kaya katamo, manatiliya kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ako ing memili kaya kayo ibat king yato, ngana ning Ginoo. Banlumbwal kayo at pasipamunga, karing bungang manatili. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus, nga nakaring pamuntok daring saserdote, at ding makatwa ning balen. Pakiramdaman niya ing metong pang talimhaga, at ing metong nga taong menanamanubas king kayang gabon, at bekurani, kinulkulyang pibilyan king pipamaslan ubas, at mitalakadyang metong atori. Kaibad na nita, peniwalane karing kasamak at sakaya minta king marayong lugal. Inyang miras na ing panawunan ing pamamupul ubas, tiburanala ring kayang alipan,
bantanggapanda ring kasamak, ingkayang dake, timpalasanan dala ring kasamak na, ring kayang alipan, bitbatan ding metong, petere ing kadwa, at pemasibas de ing katlo. Pasibayo, may tubod na naman aliwapang alipan ing makigabon, lalo lang dakal kesa karing minuna, at makanyan mo naman ing depatanda ring kasamak karela. Katatawlian, tinubod na karela ing kayang anak, ngana, pihong igalang daneman ing anaku, tapos inyang ikide ring kasamak ing anak, ngarang misabi-sabi, iti yung talapagmana na ning pakisamakan mo, tara, patentaya, banakwata mo ing bandina, inya dekapde, at dilwalde king tamnanan ubas, at sakari pete. Ngeni, nung datanganala ring makigabon, nano kaya ing daptana karing kasamak dang deta, nga nang kinutang Jesus, piho na lang papate ring mangarawak at taong deta, ngarang may kibat, at ipakisamak ni ing kayang tamnanan ubas, karing aliwang makisamak. Amunye kaya, king dakena, king pupol, king panawon, akarampatan. Nga ng Yesus karela, wari abasa ini king kasulatan, ing batong sikwilda ring manalakat bali, ya ing malyaring batong panjulok, iti dapat na ning Ginoo at makapagmulalang tatangalan. Inyangin isasabihan ko kaya kayo, nga na pang tinuglong Jesus, aliwana ikayo ing pagarian ng Diyos, none retang bansang biyasang papamunga. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Maya payabak po kaya kayungan. Antimurin po karetang makiabengeni king Santa Misa through online live streaming. Maya payabak po kaya kayungan. Makabaya po yung ebanghelyo. Puro lapong talimhaga rin kaya katamong babasan ngeni every Sunday. At bayo tayo pulawan pigunaman ing ebanghelyo, pasibayo lawan taming milabas. Kota kalingwan nyo ne po, kay ba't iyog ne tayo king ebanghelyong binasa kong ngeni. At tatandaan nyo pa po itang metong atatatin niyang adwang anak, alalaki, papapuntalano king kayang ubasan, kay ba't ing minuna eya po bisa, kay ba't noing pakibat na, kay ba't ing kayang no meging yes ya. Itang kadwa, yes nga na, pero eman minta. Sano po yung masanting nga pakibat? Palagya ko karyaning adwa ng anak, parehuya pong menandaman. Pero nano po yung aral na? So itang sinabing yes, meging noya, ilapin the chosen people of God. Itang sinabing no, meging yes ya, ilapin po ding taong makasalanan. But na yes, kay ba't meging noya? O kaya no nga na, kay ba't meging yes ya? Neng misa niya nakamagtiwala eh. Nanoy buri ng sabihan. Era tutuparan, itang karelang amano, eya makayakmaking dapat. Nya nga ko pinating dichotomy between their words and their actions. Mitutugma.
ating alang-alang harmony between words and actions. Ngarapin, walk your talk. Nung nanong sasabihan mo, kailangan pakit mo king dapat. Kamo puro salita ng salita. Yan po, buri na ni nga pong Ginoo, ustong yes yung sinabi mo, maging yes ya, kilub na ning kekang pamibiyebye. Yes, no. Nung yes yung pakibat na maging no ya, kailangan po datanging panahon magbalik tamo king yes. Kalupa na ning kekatamong Ginoo. From the beginning, Jesus said, just like Mama Mary, in karelang pakibat, yes. At menatiliyang yes. Ang king karelang biye, ang king kamatayan. O yan po niya tularan tala, in ginutang Yesu Kristo, at in Birhen Maria. Ngayon pumunta tamo king Ebanghelyo, metong nena na naman talimhaga, a parable. Nano ya po yung talimhaga? What is a parable? It is an earthly story with a heavenly meaning. Isang makalupang kwento, pero mayroong makalangit na kahulugan. Atin po kanong metong ataw, atin niyang mulahan, atin niyang ubasan. Yan po, kaibat na nita, semas nane, gimbulane, dininaning bakut, dininaning pipamaslan ubas, dininaning tori, kasanting na po siguro yung ubasan na ita, the vineyard. Kaibat na po nita, peki samakne, mika kasamakya. So, kaibat neng penabilin karening kasamak, may koya, mintaya king mara yung lugal, at inyang panawunan ning pamamupul, pakwan na po yung dake na, pakwan ning dake na, pakwan ning dake na karing ubasan, pe paralaya pong alipan, o nga niyang paralay ng alipan, ba? Pe matpat dala, pe nasakit dala, deng aliwa, pe mati dala. Kaibat na po nita, pe padala niya na naman, parakwanan damo itang partina ning makibandi, at detang tinubod ng alipan, makanyan mo na naman gewara, buri ng sabihan, amenikwang ubas, itang karapat dapat ibiyeking makibandi. Inya pungikit na ita, tinubod na ngeni, ing katataw yan, itubod na yung anak na. Pinyeni yung anak na, tinubod na yung anak na. Igalang da naman siguro ini, uling anake. Pero ano po ing sinabi da, dening kasamak, tara, o yan, iting talapagmana na ning pakisamakantamo, tara patentaya, ban akwatamo, ing bandina, dekapde, gilwalde, king tamnanan ubas, at sakari, pede. Pati po yung anak na, pedera. Kaibat na nita, pekisamakne po ka rin nga aliwa. Di nantaya pong kabaldugan, ing makibandi, king ubasan, yapin ing Diyos. Ing ubasan, the vineyard, yapin po ing Israel. Kaibat na nita, pekisamakne, ding kasamak, ding tenants, ilapin ding religious leaders of Israel. Anyang manyawad ning adwana ning kayang dake, pe paralano po rin kayang alipan, ding alipan, ilapin ding propeta. Kaibat na po nita,
Pe paralane naman propeta, uling edo, ginalang. Pe nasakit dala, bitbatan dala, dengalwa pete dala, pe paralane na naman alipan. Pe paralane na naman propeta ing Diyos, King Israel. Kay ba't nanita yung katatawyan diling pe paralanin kayang anak. Nino po yung anak na? Yapin ing ginutang Yesu Kristo. Petere. Kay ba't na po nita o ita penibalani karing aliwang kasamak. Nino po ngeni ing bayong kasamak. Nung atin yung chosen people of God kanita, chosen nation, yapin po yung Israel. Ngeni, peki kasamak ni King Spiritual Israel. Sano po yung Spiritual Israel ngeni? Sano po yung Spiritual Israel? Yapin po yung Santa Iglesia. Kasanting na po yung mag-aaral, Amen. Dengalwa, kami tutundo na lang. In bayong, spiritual Israel ngeni, yapi na po in church. Kaya katamo ne penabilin ngeni, in kayariana ng Diyos. Apply tayo king kakatamong pamibiyebye at in Diyos yung makibandi penibalane king Israel isa dyan na rin tao king panyatang na ning ginutang Yesu Kristo. Itamo po yung church. Inaus na katamo at inyang pigkatiwala kaya katamo. Balang metong kaya katamo at inyang pigkatiwala ing Diyos, pigkatiwala ning kayang ubasan king Israel. Balang metong kaya katamo, at inyang pigkatiwala ning dietamo, pigkatiwala ning ingyato kaya katamo, pigkatiwala ning pibandyan, na numan ning atyo kaya katamo, po kaya katamo yan, pigkatiwala na mo ning Diyos. Ing biye, na numaning at kaya kayo, pigkatiwala na mo ning Diyos, tamo ang kaminan. Niya pinong pigkatiwala, lawin niya po yung amanong katiwala. Katiwala. Tiwala. Wala. Katiwala. Wala. Alata naman Anya pining atsuke katamo, pigkatiwala na, uling atin niyang tiwala kaya katamo, atin niyang trust. Pigkatiwala na king Israel because God trusted Israel. Niyo po? Pero itong gawa na kang katiwala ng Diyos. Kaya kayan, buri ng sabihan, diri na kang responsibility. At gustong ating kang responsibility, makatukiyang ing accountability. Mamyeta mong kwenta na numan ing pigkatiwala na kikatamo. Manyawa diyang bunga. Just like Israel, may nyawa diyang bunga. Inyang itubon no ring propeta, manya diyang bunga. Anyang epa mamye, mitubo diyang propeta, karakala propeta, kay ba't binyene pa yung anak na, pepakit na ning Diyos in kayang patience and perseverance. Eno tambing linipul, pepadalano puring dakala propeta, the patience of God, kabibabatanan ng Diyos kaya katamo, mapibabataya, matsagaya, ng Diyos kaya katamo. Niya, pepadalaya rugong propeta, kay ba't in kayang anak, yeng binyena,
Kaya katama po makanyan muna naman. Lawen nyo, the failures of Israel, they failed in stewardship. They failed to produce good fruits. They rejected His Son. Nano po yung maging bunga na nito? O ini po pakapakirandaman tayo po. Greed. Uling petering anak na, bangkanita, akwadeng pibansyan, aela, karela. That is greed. Covetousness. Nano yung covetousness? Itang pamagnasa. Uling pagnasanding pibansyana ning karelang amo. Buridang kuanan ang kaminan, petere po yung anak na. Greed. When greed enters, killings follow. Potangating sa kimataw, panikwanan da itang karela at makamatela pa. Po? O yan yung milyari. Because of greed, because of covetousness. Covetousness is the desire to desire eagerly and greatly of something that belongs to another. Po malyalyari kaya katang yan, o tangating sa kimatawo, panikwana ninggang kaya at makamateya pa. Po? Nyapin po yung kakaluluan yung poverty, ninuman po yung sakimatawo, mas kaluluya po yung sakimatawo. O ang ating sakimatawo, mas kalulula. Poverty consists not in the decrease of wealth, but it consists in the increase of greed. That is poverty. In poverty, yung kakaluluan, aliwan naman po itang mabawasin kaya kang pibanjan In poverty, yapin itang pagnasan mong pagnasan, ingeke ka. Po? Nya nano maning pigkalub na ning Diyos kaya katamo, kailangan po mamunga. Manyawa diyang kwenta yung Diyos. King talentong pigkalub na pigkatiwala na kaya katamo, manyawa diya pong kwenta. King pibanjan, ayatsu kaya katamo, manyawa diyang kwenta. Nano yung depatan mo? King pigkatiwala ko kaya ka. Etamo pumiligtas ka rin. Nano, manyawa diyang kwenta ka na kunting meto nga pari. Nanong giyawa mo, anting meto nga pari. Manyawa diyang kwenta kaya kayo anting meto nga talasawa, anting meto nga pengari. Manyawa diyang kwenta kaya kayo ikayong manungkulan king gobyerno. Po, etamo po halis yan ini. Because there is heaven and there is hell. Manyawa dya rugo ketang dake na. Makanano yung manyawa ding Diyos kaya katamo. When we share what we have. O tang gamitan mo yung kaya kang talento para king ikaligaya na ng ngapong ginup. Potang gamitan mo yung kaya kang pibanjan king mayap. Potang si-share mo karingaliwang tao ing nanuman at tsukeka o ita ing adwana ning Ginoo. Pigkatiwala na mo po, para muke ka, nune, para karing aliwang tao. Kay ba't po, nireject de pa yung kayang anak, Jesus. Nga na,
ing batong sikwil daring manalakad bali, yung malyaring batong panjulok, metong yang cornerstone, o ini po yung masakit. Alwa naman yung masakit itang, masakit muna naman. Pamatin mo ring tinubod ng alipan. Panasakitan la ring tinubod ng alipan. Ing peka masakit po, tinubod na yung anak na. Pedere pa. Imbes na mamyela ketang dake na ning makibandi, pedere pa. Otang eta mo gagamitan ing pigkatiwala na ning Diyos kaya katamo. Otang eta mo gagamitan masalese ing talento, ing pibandyan. Otang eta mo gagamitan masalese iti, anti tayo mo waring papaten ing anak na. Maging makasarili. O itayong maragula kasalanan, inyang tinggan de ing anak. When they rejected his son, po, alwa mo itang pig-imbutan da itang ekarela, none, inyang tinggan de, Jesus, the cornerstone. Jesus is the foundation stone on which everything is built. And Jesus is also the cornerstone which holds everything together. Ini pong batong panyulok, nung nga kakitso po rin arko, kaya pisambanta mo ting arko ni, at pong batong makanyan tumpak-tumpak la rin. Ing batong panyulok, yapin itang kitang sentro, itang kiyang babo. Ilak na la, dening batong tuki-tuki kiyang lalam. Jesus is the cornerstone. O tang bili me po itang kitang libutan, ilak nung andeta, eya mag-collapse. O ita po'y Jesus. Buri na pong sabihan, Jesus is the source of unity. Jesus is the source of stability. Jesus is the source of our strength. Potang atinay Jesus keka, gamitan mo, ing pigkatiwala na keka, king mayab. Buri kaya pong upusan, dening tinext do, o uso po yung pamag-text ngayon niya, pupusan ko na po, ining ka na akong hamilya. It is only when you share your life to others that life begins to have meaning and purpose. Ulitan kaya po. It is only when you share your life to others that life begins to have meaning and purpose. The time you touch others is the time you really live. Wata po nga touch tamo yung lives daring biyadareng tao, that is the time that you really live. We make a living by what we get, but we make our life by what we give. We make a living by what we get, but we make our life by what we give. Give what belongs to God. Share what belongs to others. Saint Ignatius of Loyola, the founder of the Society of Jesus, and founder the Pureng Esuitang Pari, composed a prayer which might as well be our prayer too. Nga na pong Saint Ignatius, Dearest Lord, teach me to be generous
Teach me to serve you as you deserve, to give and not count the cost, to fight and not heed the wounds, to toil and not to seek out, to seek rest, to labor and not to ask for reward, save that of knowing that I am doing your most holy will. Amen. Kaya pong tutuking Domingo, isundo tayong kakatamong pamag-aral niyo po. Kasantin na po yung mag-aral. Kailangan nakilala tayo po yung Diyos. How can you love God if you don't know Him? Nya kaya katamong Katoliko, neng misan po, ito, neng misan po, tang sisimbalan o kapagal, po tang kaya kayang pisamban karla matutut. Kaya po tuturan ng pisamban niya. Nakupin po tang sisimbata mo, mag-prepare ka the day before, the night before, you have to prepare because you're going to encounter our God. Then listen attentively. We must know our God because you cannot love and serve God if you don't know Him. Ngayon kakatam kasalpantayan, pasampyo-sampyo mo eh. Ditak mong diferensya, tatabog. Pumakanyan. Kaya kasanting ang makirandam. Kaya tutuking Domingo, sundo tayo po. Sana king pamakirandam yu, faith comes through hearing. Nga ng St. Paul to the Romans. Kaya makirandam. Dan kanita, di ka matibe tamong kasalpantayanan. The fruit of love, of the fruit of faith, is love. And the fruit of love is service. Kasumuyo hanggang eme aluguran ng Diyos at eme aluguran nung eme kakilala. So isundo tayo po yung pamag-aral tamo. Detang sinabing yes, making no, nino pa mureti. Nino pa pureting yes nga rakay but making no ya. Nino pa puren. At nanong gawa na ng Diyos uling itang karelang no, maging noya, nanong gawa na ng Diyos ngayon. Kaya pong tutuking Domingo, isundo tayo ang pag-aralan tamo. Amen. Ipasiyag tamo po ngayon kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Kasan metong ning ginutam ng Yesu Kristo, anting sanganan ning babye-bye impun, manalangin ta king itpa para karing sabla ng pamangailangan ning Santa Iglesia at ning mabilugayato. Nga tamo pong manalangin. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para king Iglesia anong tan makayanib, ban manatili ang mitmong kabangyanan at katapatan, at kasyan noring kayang galame, at ing mabilog ayatu, kindiwa ning kapanayan at masapsap alugod.
Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para kay makabilugan a balayan Kristiyano, ban itangan apakit tamo ing kapibabatan at lunos ka rin taong malilili kindalan, dimbibigo kay katamo at tanggapan tala ang timo na makananot nakatantatanggapan ng Ginoo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para ka rin makasugat king kapanandaman daring aliwa, ban makapagbalik laking Diyos, at ban itamungan, maging matulit tamot alang kikilingan ninuman, at aragdagan ing katang katuliran, kapamilatan ng lubod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Para ka rin sablang Kristiyano at aliwa pa, amit mong katapatan at tetagan, magkapilit matadtula at kayapan, karintaong makapaligid karela, lalo na ring kalulu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. At para kay katangang balayan din talatuki, balayan ding mituburan, ban kumatmuta mong kapasalamatan king Ginong ginawa, kay katamong kayang ubasan at kasamak, anong kenuya manayang masaganang pupul, at ban apakibatan tamo ing kayang paninayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mong pakamalan. Ngini adwan tamo in sarili tang kapagnasan. O Diyos sa ikpami, maging tunay kesa ng balayan agpangkingawos mo, ing kang ubasan, ing banal mong balayan, ang makibat king lugod mo, kapamilatan ng Kristo, akya kaming Ginoo, manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamu kapatid, baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, igpang mayupay totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, tanggapan mo retingayin na inawad ng idawon mi, ning ginuming Yesu Kristo, bilang kapigaganakan kaya, manano na sanang ing kasuyuan, mipnong kapamintuan, yadat na kaya kami king kaganapan ing kaya kaming pangayat bus, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ginumi. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antemorin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit, Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan karin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang may kasalala rin kaya kang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo kaya ka kapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal Espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong la, igpa, antimonong makanano kayong metong, ika, ing buktom mong anak, at ing banal ay Espiritu. Inaus mong maging balayan mo, ban puriyan ing kaya kang kabiasnan, king sablang dapat mo, gagawan mong katawan ng Kristo, at karinaning banal ay Espiritu. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kang ligaya at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene ka rin kayang alagad at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibay ang pepasalamat keka,
Binyaneng kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iti kalis ing kanakong daya ing daya ning bayo at talananggab tipan amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao bangketa mi patawaran laring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining kakanakan miyoy pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebye ning ginumi. Daroon mi keka, iting tinapin ning biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ting sablang obispo, pari, diakono, magpari at magmadre, religyoso at religyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, ading sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panabon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang, Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon manalangin tamang mipnong kapanalingan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kami talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak ko kaya kayo. Emo sapo, babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemorin. Pakita mo kung ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan kapayapan. Oning Ginotang Yesu Kristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamongan. Tanggapan tayo uling wala ding mayawis king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi pong mayap karing sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad at pananayan tala king kaya katamong pwesto ring EMDC o pari para naman karing makasadyang tanggap king katawa ng Kristo, lukluk tamo po o siklod tamo po. Dakal pong salamat.
Manalangin tamo. O Diyos, ang mayupayang tuto, ipaintulot mong ing banal na Eukaristiyang pisulusulumi, katmua na kami king kekang die at grasya. Manano na sanang ing lugod ng Kristo apag masusyan mi ngeni keti, tagkilano ring biyemi at tayrana keng painturo keka, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Pangadyan tayo po yung orasyo imperata. O Diyos sa ikpami, lalapit kami keka kaniting masipit at pamangailangan mi. Adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor at nurses, ading sablang dilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit kambianing belwan at masabal. Ipanalangin laretang niyawan na, kumayap na lasan ng malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang meya mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit na panawod. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasaw kami karetang at yuking pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakapos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng Ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, maksapdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mikeka, king kakulangan mi, nune bagus keng ikabus king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sagli. Dito pong mapilan announcement. So, pagmasusyan tamo po keng October 11 in 191st Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary, Lanaval de Angeles. Gani pong magnovena tamo, katlune po po atang bengi, ing schedule o oras 5:15 p.m. Holy Rosary, 5:30 p.m. Novena prayers, at 6 p.m. Angelus and Holy Mass. October 11, Sunday, Feast Day, ing misa po 5 a.m. So, ken pong fiesta ng kakatamong Santo Rosario Lanaval de Angeles, 5 a.m. ing misa, Kapampangan, 6:30 a.m. English po, at 8 a.m. English,
10 a.m. Kapampangan, kay Batitanggat Panapun, 4 p.m. Filipino, at 6 p.m. English. So, tinta mo pong ana mamisan apat itang abak at adwa po itang gatpanapon. Love offering. The Holy Rosary Parish invites everyone to join in and share in the love offering campaign in support of our October 2020 191st Holy Rosary Triple Fiestas. So at lula pong fiesta kilugnaning pabulan at the month of October, sana po rating fiesta ngatlu, the Holy Guardian Angels, our Queen of the Most Holy Rosary, Lanaval de Angeles, at Apong Mama Kalulu. The collection of which will help fund and provide for the parish observance of masses and liturgical celebrations, presiders and guests, priests, stipends, outreach programs, and related activities in the solemn thanksgiving and commemoration of the fiestas of Angeles City's three most holy patrons. Love offering envelopes were distributed last September 30, Wednesday, and will be ongoing throughout October. Each and every one may get and fill as many envelopes as they wish and return these with their offerings in special designated boxes or church collectors after every Mass. The envelopes with love offerings may also be returned directly to the HRP admin office. The Holy Guardian Angel, our Queen of the Most Holy Rosary, Lanaval de Angeles, and Apong Mama Kalulu, has bestowed to us health and well-being, protection, provision, prosperity, and peace throughout the Angeles City's history and through this current crisis and pandemic. Let us then, as one people of God, continue to give praise and thanksgiving to our three most holy patrons through open-hearted sharing of love, of devotion, and of resources in their name. Thank you very much po for your solid support to HRP. God bless us all. Parking on Sundays po. Please take note that starting Genipun o hanggang na karempang daratang Domingo, the patio will not be available for parking. Dumarami po yung pumupunta dito, hindi po kasya sa labas. Kaya yung mga sasakyan po ninyo nasa labas doon nakapark po. Dumarami po yung pumupunta dito, kaya bigyan po natin sila ng lugar. Pero maintain social and physical distancing. Fundraising sale at the patio. We have a little fundraising sale at the patio. Please check our face shields and other merchandise for sale and help raise funds for our parish. So, tukyan tayo po ngeni dati 2-1-2-1 karing kaya katamlok-lukan. Ngeni po 3-2-3-2 niya merakal kayo Pero tukyan tayo po nung atlula dengken mo muna dengadwa. Please stay in between. Retang kadwa, eko po tutulik kay ngarapyo. Kailangan in between. So, oreta po, makatulid lang. Labihan niya po yung kaya kayo, ating malikyan. O mitulit-tulit kayo 1, 2, 3, 4, 5. Labihan niya po ting mali. Yan. Mag-stay kayo po in between. Apota, marakap tamo. Ako po yung masukol, buri kong masukol. Basag din na nyo kong pamangan. Agyang masukol ko. So, puburin, kailangan tuki mag-comply tamo kaya adwa na po ning kakatamong gobyerno niya po. So, kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad kayo po
Ingino manatili kaya kayo, at kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ne umetana king kapayapan. Salamat king Diyos. Para apan itilyan tamo, ing metrong laot, king bawat metong, pakisabi pong manatili tamo, karingke katamong pwesto, at panayan tala din kaya katamong asherets. Ituruda po kaya katamo, hingistong dalanan, paluwal king kaya katamong pisamban maragul. Paga na kami po, na etala po kakalingwan, babaldog din contact tracing forms, king kawun makakabit, lele daring pasbul. Dakal salamat po. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumog isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng muka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duwangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap posture. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
cukup